أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ആദ്യമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാගේ റുഹിയൊടികത്തും ഹോദൻ മസക്കക്കുറും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാගේ റുഹിയൊടികത്തും ഹോദൻ മസൈക്കുറുമക്കി വറമ്മായിക്കമെ വറമ്മതിവരിക്കമെ ngadi miduniga insanage emme bodu wajibaka waswanji hena kamaki ma Allahu subhanahu wa ta'ala റുഹിയൊടികത്തും ഹോദൻ മസൈക്കുറും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റുഹിയൊടികത്തും ഹോദൻ മസൈക്കുറാമിഹ ma Allahu subhanahu wa ta'ala enage macca fardu qurwa fawa emmeha kantattaka rakkateriwan farwateriwan hameyak Allahu ta'ala haram qurwa nahi qurwa fawa emmeha kantattakun ena duruheriwan hameyak Allahu subhanahu wa ta'ala ena hawal qurwa fawa masuliyat taghra zimma takang ena farwateriwan rakkateriwan ibahi amana ittaka rakkateriwan ma Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi odutum edigem masake quramiha Allah ta'ala ena ge macca kurin denniyam fardu qurwa fawa kankam wajib qurwa fawa kantatang ada kurumuga miha kubulafana iccaka miha kofana madama takawsena nubalan enaga horihaus beenumaki mi duniyega mi heda kura kuda wagutu kolo ni kuda duwasta madu duwasko Allah subhanahu wa ta'ala hadratum matiyuri dharmaya sawab hasilkum Allah subhanahu wa ta'ala hadrata baddalkum mi ummatuga isrubi matirimai sahabi bekalna tabiin atba'ut tabiin adi salafus salihunge paraipun almenna fenigendiya heu namuna tahkiyai ibe kalum ummata dekke virivitimai misal tahkiyai Allah gadi matiri kurum masai kurum Allah rohi odetum hodam masai kurum ibe kalum benu foda gannavi swaruge duniye ge diriulum ebe kalum heda kurwa fawani swaruga hodu mattaka evima ki Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bagara suratuge 2 haybun ayatu Allah ta'ala wahi kurwa angawahani wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wa minan nasi admi istahum getirin ve
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله سبحانه وتعالى روحي وديتم هود متكا امي هج نفس دو كلاميها امي هج نفس انا دو كلني الله سبحانه وتعالى روحي وديتم ادي enage nafsa enage mudala enage milkiyatuga wana wa huriha ichakabura sena muhimwani maayullah ga dina allah ga rasula adi midi matiyari kono ehme kirtu qur'anu ga ifadami hunna allah subhanahu wa ta'ala ta'rif ga basul wahi qurba fayani ingi uda gannawan matiyari maay sahabi ngite almannam bifada riwayati maay misal tafenigin gosfawani കീർത്തിമായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തബൂക്ക് ഹംഗ്രാമെ വടയകന്നവൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അസ്സാബേകന്ന എകലേഗ്ഫാനു കമകൻ അമു ഖുറവിനോത എബേകന്നുക ഫറായിപ്പും വറ മുഹിമ്മു കമകൻ എതി വടയകന്നവി നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹദീസു പ്രവി മി ഹംഗ്രാമെ ദുറു ഹിസാബക ഹമിദാൻ ജഹനി ബീമാ Kriya sahi terikam for koddevum hurmi hakunam mihangrameng hi terikam for koddevuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai sahabi bekalun gari hongedi wadagati ihinduga Umar gafan igi wadaganawala mudanuga deba kula ibba ekade gafanuga muni mudanuga deba kula ibba hibba wadagan nabi Allah maguga hangurama tabuk hangurama ngimuda heda koru mattaka ei gellida ichennu Allah ga deenattaka heda koru ichen ege sawaba dharam Allah hadratuga waram mathuri vegambe adi riwayagem mani umar gufanu ga hippalan ara wadagate miyadu den hinnoe miha gina adadaka mihaku timan kane gufanu me heda koru warabur ginai ebesmiya muda heda quran henne mi hangurama yaka eno sawarak kuda waragutu kolaggeterega ummatuga siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu wadagan nabi ekadege faanuge muli muda ekkon hippawagin ekadege faanuge muli muda ekkon hippawagin ummatuga siddiq Abu Bakr faanu wadagan nabi Allah rasulay mihiri alonduge mudalemi mi hangurama tabuk hangurama mi muda heda quran harun benu mani ehinduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu qurbi kale gfana nabiyya sallallahu alaihi wasallam idari hadithu qurbi kale gfanu ga hulurna tin kom bismi war bahattawar hai enno sakale gfanu benu foden nugannavi dannoni Allah rasulay Allah rasula fude Allah rasula fude Allah alamina derakota minwarnu qurban rad qurbiya tiyagu teriya konite timman kaliya gfana den nangawan ichti Allah mauga mihar waguf quraifa tiwani ema ballawa ekale gfanu ge muli muda ekkon ei umar gfanu heda qurbi warabur smagina ekkon ekale gfanu ge horina hori ipulga horina hori ha icche heda qurbi Allah subhanahu wa ta'ala guru hiwodigatum benu fuwadaganawati midi matiyari kurmattaka midi izzatiri kurmattaka mi waguti duniyain dibemwa ichennu benu fuwadaganawani akhiratuga sawaba dharma bima kirtan Quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi prabani wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi mistahung terem ye taqwa bari heola fa mihum mistahung terega we mihung hitta hoga dahiwati kamenne mihum Islam dina taka anu han lob ye mihung hitta hoga uturi arami howe puri uturi arami hum Islam dina taka ye mihung hitta thanawasragam wa mihum e hitta hoga iblis kahala dati kamen undagu kamen dahiwati kamen wa mihum we mistahung terega emi hunge nafsu emi hunge duo kollani emi hunge tuga horanama milkuga horam horiha mudalebes emi hunge duo kollani konkama katto e duo kollani Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wadigatum benu wati ibtigha'a mardatillah wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah Allah subhanahu wa ta'ala ge
uruhi wadigatung adagin emi hunga nafsu emi hunga amilla nafsu hanguramaga maidanuga hanguramaga nafsu Allah hattaka qurbaan kollani kita mai sahabi bekalum hangurama takannu kodagan nabi furana ipru majjal labwagen midi matir kurumattaka hibbara eku hangurama kurawi engi wadagan nawa adadu waram madukam dusmanunga adadu waragginaka ehen nawas shahidu edanati biruhuga wadanuga adiketta ebekanna dibodagan nawa sharafekkamuga ekande kewadagati ema Allah hattaka Allah dinattaka Allah rasulattaka mistangutene gawe mihunge nafsu du kollami mihunge horinama hori milkiyat hori haike du kollami ibtigha mardatillah Allah subhanahu wa ta'ala rohibutum benum wati wallahu raufum bil ibad wallahu raufum bil ibad Allahi ilahu gadatakunna nuhanu oga wanta raskalange Allah gamauga miha gojjeng heda koffinama gellida jinung ege tagguna sawaba dharma Allah subhanahu wa ta'ala miha kaddewan kiritu Qur'an ka misal tajassawa dharwafani masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Allah gamauga emi hunga mudahida qurami hunga misal ki kobato kamasali habba goamig misal imme goamig misal bimuga indi ambatat sab'a sanabila goamun nukumajje kita goa sab'a sanabila haikkuraganu imme goamukun haikkuraganu miyofri fi kulli sumbulatin miyatu habba ein komme kuragadiga weye sateka ottaru subhanallah emvima bimuga indi emme goamakun haikkuraganu mifali ein komme kuragadiga weye sateka ottaru ema haissateka wallah ema ei Allah moga heda kurami hunga misalaki ena heda kura itting Allah haissateka gunaya irada kurabba fulahan yabura wasitur qaddawan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha Allah irada kurabba Allah itur qaddawan Allah irada kurabba Allah ta'ala itur qaddawan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah hakim muladdin udigam wa tanawas udigam wa ilah embima Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an uga muslim ummatan dati duwasruga wa hata bayan qaddawa fawani kamakang emme beenun jehe wagutu ekamigga haraka ittiriwa mi hunga dharma ajru sawab Allah hadratuga matiwre gendan bodo gendan emme Allah taala kirit Qur'an ga wahyi Qur'an ga wafani la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu Makkah fatahum kuring heda kurimi hunna jihad kurimi hun enummi hunna ibranwan islami ummatuge kuri koluge duwasta dati undagu duwasta muslimunna dati undagu ta kurimatuge ngadu wasoro yehbima edu wasor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihoga tibbe materima sahabi midinattaka ebekanun konkametto nukuraboni wallawa midinattaka ebekanun konkametto nukuraboni ebekanun lobi hulwa wasam wasduko muling ehen tanaka diri was badal kurhama islam dinattaka komme mi hege hitunga wasmiha ko ule bodwa tanan khas gadaraka loibaka ihtiram deifawan almunga lobbit nabiyya sallallahu alaihi wasallam Makkah du kurabba Madinah hijrah wadaginne virega
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah mukhatab kuraba hadithu kurabi ero kaliya gfan gedelo fum karunata faundia Makkah duniye ge binta hogetere gawa timan kaliya gfan emme lob huwa bimakiti ayye kaliya gfan amilla fulu wasan amilla fulu aton kaliya gfan umur hulum fansas ting aharonde kaliya gfan diroi Makkah ga ennawas Makkah ga Islam dina ulawen netigin Allah subhanahu wa ta'ala ingawi muslimunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah dun kurabba Madinah hijrah badaya katuma emai Makkah dunia ke bintah hoterin timan kaliya gfan emme lob huwa bimakiti Now istirahaga hujurin timan kaliya gfan tirahunne relafiye tirahaga dirumuga haggum mahrum kofiyemiyo nire nujabbi nama timan kaliya gfan tirahum nuda hushime nukoda nugannawa hushime kaliya gfan mi vidalo bastakum mi ibara ittaho wenna mi havegade kaliya gfan ga hippuluga Makkah defa loiba gadra ihtiram ke bodoga hama sahabi we segotan ein komme be kali ge hituga nuhanu gadra ihtiram lobi defa dirilu mang be kanum korbi huriha masakke pulong huri etanga enos e huriha kame du kollabba komme be kala ko turu korba hunwi hedun kol fewa ituru ittenne wallami Islami ummah dekafawa imme dati udagudu wasta ebi maid wasta hoga ebe kanunga nafsu taka ebe kanunga amilla goti gedara ebe kanunga milkiya tuga wana wa huriha itting Allah hattaka idu kollebbi ema kobato miyadu midina alunna koddu khidumataki mikandattakala balaya komme miyabun Islam din dekawar Islam din dekawar dobi Kobato amali ko to alumenge daure amali ko tum kobato midina taka alumenge daure kirtimai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ko ballighu anni walau ayah timang kaliya gfan ga farai prung ayat ke mimbar wis timang kaliya gfan ga farai prung mis to kunna foro ko dewar he mai kaliya gfan mi bolo amana mi bolo masuliyat zimmaru minna hawal ko fahoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaya nabi ema haqiqatu almen ke kirtimai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfan ge materi mai sahabi be kalum midinattaka kurbe materi masakke pultan abdu sandan koranje he ei ebbe salega almen andan no du kollenje kantatta tiyette tari hoga rang akurun difa kantatta Kiritung Quran ke safhat hoga ibe kanung ke wahak pulatan hari mangullah haingulu matim bawa labba dunia qiyamah dan yang kiwe ayat hoga kotuga A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Muhammadur Rasulullah Muhammad ghafanaki Allah rasulai walladzina ma'ahu ashidda wa dal kuffari adi kale gfanu gari hoga tibbai materi mai sahabi be kalnaki walladina ma'ahu ashidda wa dal kuffari kafarunga majja gadafada beke ibe kalunga hippuluga Islam dina warabbaruga loibe bani adi Islam dinuga adawa ittering ibe kalunga adawa ittering adawa itterina adi sirriyatuga ibe kalun dakkana wahake nonnan Wana ibbas mabes nonnan Quran itu muamalat mabes nonnan Allah Ta'ala yang ashidda wa dal kuffar mangubah anggawani ibekal naki kafalu gamacca gadafada baike ruhama ubainahum ibekal nunga meduga muti kongkame loiba kulna oga tarikama rahma hamdardiya ikhlas tarikama wafa tarikama tadurikama amana itni kama mihuriha materi mai sifata inge bes be kada pane be kada kame ngolwalam masakatul Quran makaro heduma kangam ga haylet teri uma mikang kame nonnane defudde koy mumen nei Allah Ta'ala ruhama ubainahum
ibe kanung meduga loiba kulna oga tarikama rahma hamdar jamiri ti huriha ma isi hotakin hutte ibe kanung meduga yami Islam din kuriyara dia sabab ehme Allah Ta'ala yang gawani wa minan nasi man yashri nafsahu butigha mardatillah mi istahanga terem beye mai Allah gor hodigatum hodung edi emi hoge nafsuta du kollami nafsuta qurban kollami wallahu raufum bil ibad adi Allahi artahanga macca nuhan oga wanta ilahu ya ayyuhalladhina amanu wa imanu jamiistakunne udkhulu fis silmi kaffah tiyabami rangaladina vannashe rangaladina vannah tiyabami ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffah imanu jamiistakunne islam dinang ekkum wadaganti ber rangala kudakum beru furun dina badila bayakamuga tiba min wahe midina rangala vannahe dinuga hukum takar rangala tabawahe mi syariyatuga rangala hifahe mi syariyatan amal qurahe mi syariyatuga hukum tahutaren bayang hukum takar amal kufanabba hukum tadu qanulahe misariyatuga aiswa fardu tahutere bay fardu tangada ko fanabba fardu tangada nuqrar misariyatuga aiswa kandat tahutere hamayakani fardu kantangada kollima fudene ke sunnai kandatka ihmal nuwase rangalad dina bannahe Allah hadratung aiswa matiri mai dine mi inna ad-dina indallahi al-islam hama karung Allah hadratuga dinaki Islam din Allah hadratuga din wa man yabghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Islam din fiwa ehin din ngai din ke kotuga balagum fi mi hay ki bain falan yuqbala minhu ena ik bain fahe edin qabul nu korwe hotten qiyamit do وهو في الآخرة من الخاسرين أدي آخر الدهجا إنا واهشي جلني حلاك وجم واميهم كترين هم بما تيابامهم بناره سمعنا وأطعنا مفدين أحرمن أدوها في مكيام وجيم ومفدين بناره تيابامهم يا أيها الذين آمنوا إيمان وجميع استكنوا udkhulu fis silmi kaffah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah imam jami istakunne islam dinar rangala vannashe islam din ilmuri midaroni mi ayatun eba engeye furiha muslimaka beveni diinuge emmeha kantattaka bolamba kiyamanterikan ada koggenka dinuga kurma anggawa fawa kantattahoga hurumain nukanda kantattaka hurumai terikung hita ekangga ada koggen adi islam dinuga Allah taala nahi kurabwa fawa mana kurabwa huriha kantattakun durhili ujjamiha eikan rangalad dina wadijjamiha kumme miha kama swaraf faseha la ilaha illallah gami kalima huruki adam faseha ehennawas buraka maka befahami onani kalima fula ikutang amal kurung buraka maka befahami kalima fula ikutang amal kurung ehbi ma mistong gatrega emme heo emme rangalo mi hunnaki la ilaha illallah kalima fulukiya kalima fuluga kulibigam wa sharu taka hurumai trikong hita kalima fula ikut dunia gaula la ilaha illallah kalima fulumati marweda masakit kurung mi islam gatrega emme heo emme rangalo mi hunnaki medolum visnalam vikamaki balla Allah taala engawani dina tibami rangala dina bannar tibami embi imam yedu muslimun gatrega namada misalaka farwa qur'ami duaru in namad namad kullami dedu honge du namad qur'ami min ko samay kan hukuru namad ngannami kinatto ti ramdom hoga miskitta ramdom muslimun fong gina dostaka wajjato ramdom muslim di fong gina dostaka wajjato shawwal ni zulungai to mi harami kani ramdom mafol de masno ekama ballawa
Ramdom hoga furi bar gan dia miskita beru ga wastafta dia hinnos miar mi hunga do hadamate mista hunga do awanna fennani hukuru dosto hoga awanna fennani miskita furi gandani hukuru namada fo kudayir kulafon demmi gowairani asuru namadun hama safed desahu bay miskita hoga bay rarhoga safu samanuwe ennawas hukuru namadan ya mihung furagan tantakan nude mihung ebatibi mihung tanaka furagan dia kamuga wis madu mihak dan misaka hingga dan ennawas jumlah ko ebatibi rahoga gaaywe ennawas hukuru namadan edibun nasihatu ke beenum kogam wis asuru namadan annawan ennawas ballawa kihabod tafatu fenigendani hukuru namadu ke barasafo ikkam wanyam asuru namadu ke degadi rufon dolu safu mihiri ekam Allah Taala miyangam rangala dina bannar wahi dinu ke khankama tiyaba rangala farwa bahattar dinu ke khandattagam tu humal noah dinu ke khandattagam tu farwa ko konnuda hai din de ke lobiwa be ka tiyaba mi war tiyaba mi abdus tannar tiyaba mi nahwal fawa embe budamana daki din kan dinu ke faratun kamaka goyle vijji kam gawalam ekama farwa ko kon nulah di khas ko misit kun tiyaba mi honna goyle we nidaya hayya ala salati hayya al falah ga min hidayat tiyaba mi ijaba de tabawa hai bima miyadu minna hama fene wahgi ki islam din rangala bannar Allah subhanahu wa ta'ala ngirwas awnang ba fene deenuga hamana fawa etang etak kame la ilaha illallah kiyagan tibe mi istahum kuramo egendani la ilaha illallah kiyagan tibe me deenuga ma Allah mana kurabo etang etak kantat de kuramo egendani ballawa Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata ra haram kurabidwahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalaka gerefan engevi ra haram vijje kam mista kun angawade war eirus bay mi horabon tibi ra haram probafia mista hunnang egwade ba bekala adu ebe bekala kam fatuga jehumai kiyeto mi humbong huri ra ham ukadi itir hattadi eidi ko hodavesli gegega misamanuga warfen rakka kurahi mi rakka kofa hori raduge jadi takachinere huriha ichen hama magmachang ukhaliye emmeng engada kumunam die kigeto intahina harum manawijim harum diinuga ma Allah mikan haram kurabima denen harum mikan Qur'an me harum dem mikan Qur'an me intahina harum mikan manawijim wallawa foi futuga diefa honnani Madina ga magutakabbala rohiwani boko war hifoi duhen henne hiwani raduge khor tadmigen bas subhanallah ennas ballawa mi zamanu sam muslimun ne mitibi hama e zamanu gallo irba walibi ay muttifenna ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffah e imam jamis takunne dinar rangala banna hai deenar rangala bannar hai tiyabami hum islam deenuga hukum taka rangalang amal pura bayaka war hai eng hukumakan amal ko fanan hukum du konnular hai deenuga e fard rakat an fard du konnular hai wajib taka hurmait dil kon hitar hai nahi korwa kantatta ei Allah subhanahu wa ta'ala hode nugannawan kantatta kamga bale kantatta kun duru haliwar hai tiyabami Ima mi warang Allah subhanahu wa ta'ala aw minna kankam bayan kodeba hiwani dinuga hukum taka farwa teriwa namadu kofa zakai di nundu konular namadu kofa zakai di nundu konular mige gai gandaga dihawaraka dos kurin mihaku ena den dimaya fa masalaka behe gotung suale kurguni timanna mikurama sakatung amde inibe kau timanna ora hiddatiwa kameng ebote mihardi warakan haruje timanna mi masak kurata ranglo amde inibe nawas
timanna gatuga ebbe setting haruda goten Muhammad waskulen no ame etti rakka konda husru daniya kommes ka hati kamiti maave mi mami aneka mi hegge swina eton wada sihuretto kihina kina wa kamitto mikam balalen jeba dirumuga wahaki ebbes gotakam mikora masakatun etten hama hife hette goten nove gotakam bes den awlo ena sawal kolli ena boni hama fudewara kam bodo amde be wahaka inna wasden ki goto hamada tiwonna nege mi hama hori gote dan sawal kolli zakai dento zakai ditnu sawal kolli amna duwa ko zakaten muteme den tikamaka tiwonna eha bodakan was visname boni emme ahar ko zakaten den was visname tikamaka timanne awdenne viden kihinetto mudaluga barakai honnani ema Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa imam jamista kunne deen rangala banna hai deen rangala banna reg mana ki namaz ko bedin zakat amadu himal nuar zakai ngai fard ko bigum wa kamet kandane zakai bes der hai subhanallah zakai be der hai ema ene buni diha aharo gen diaro rangalo amde be zakat ngai duah kos Ima Allah subhanahu wa ta'ala kiha bodaka ekamu samru kurabba fawni khudh min amwalihim sadaqah emi hum mudalin zakatan nangawar hai sadaqatan nangawar hai tutahhiruhum wa tuzakkihim biha e zakatu ge sabu sadaqatu ge sabu emi hum saf koddi tohir kodde wa salli alayhi ngadi zakai de emi hum nakade fan dua kodde wa hai inna salataka sakanul lahu hamakarun kade gfanu dua ki mi hunna wa amang kame karakka tari kame kai hama himen kame kam ga ekam wegende ehma hagigatuga mi diinu ganite bes kahala uni kame furi hama diine mi uni kame wana ma alunu menge nafsuta hoga e uni kame mi wali komme kame timai ma alunu menge nafsuta muraja koran jiheni enno salomenna waragina faharo warag diinuge kandat alu kandattaka tangkul alumengi humadu alumen nammi eheni hem waswastam yannani yagine kommes mi hek eswina kantake mi ulani yagine kommes mi uti mana sihuru hadani ehem begenne timanna mi hem mi wani eko diinuge angawa fa muhimu kandatta du kollagen tibi makine bani ema horiha horatama susnalen jeheni kameddima wima timannage ebbes kohem mi gaye bitto timannaga bes farwa koda ko mi ga ebitto mi kine wa kametto timannaga sabunto kandatta mi hemmi wani mo foratama timaga amile nafsu muraja korjeni Allah subhanahu wa ta'ala ilah galatakunde genuhan lobode gannawa ilah galatakunna ilah subhanahu wa ta'ala be insafan ibis kamen nokoro Iblis kamen nukor Allah galatakunna min nuhanu insafri ila Allah subhanahu wa ta'ala nuhanu hiyoko nuhanu rangalan Allah subhanahu wa ta'ala galatakunna Allah ta'ala kandatta koddeboni ehinna wes diinu ga esa muhimu irusat takame alumen mi farwa koda kollevani alumen diinu ga tangkola mi beru mi devani alumen diinu ga tira rangalan nuwade diinu ga tangkola beru alumen mi devani Ballawa kankam badal wegan daling awaskan Anas gafana ki sahabi bekale Anas gafana ki sahabi bekale waram umur fuldik bekale ke gafana ki way fulfudwar sate ka bihi hardune ek hunne kawlas ekade gafana sahabi bekalna foga mi wadagan mi tabi bekale Anas gafana tabi bekalna mukhatab ko ballawa kankam badal wegan daling awaskan Anas radhiyallahu anhu tabi bekalna mukhatab kro widawan ki keto tibe kanung eba kantat take korabam ye ma bodu farwa teri kamen nu bahattam ye tibe kanwe kantat ne gotak koram gendaway engi wadaya gannawa to tibe kalum mihar si korabwa kan ngai nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga harwe mu binga de kade fan hayat lu ga harwe mu binga de gotuga balay ngulun kantat take Udati fahatakam ga bajawang kantate ho tibe kalum mihar ma muhimu kamaka ma budu kamaka no balla wa mi adi tabi be kan ehem be ginoram vidalwani miyadu Anas gafanu dunia wadagen fino miyadu ekade gafana mi zamanu ga mitiya mi ho kankam fini wadagen
unnawahidu kike ba anas gafano idara wa anas subhanallah sahabi adi hiyo hal ko ga bekan tibone kon duniyam ye ada thabi bekan na mukhadam quran gafano idara kiya wa ka badal medi ek hitam karun fasmi saada karun faay ko di almo mitim yata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum emme he satta ga mi hunna ki timan kale ga faan o bin qarnu ga mi hunna denga ya je higenga qarnu ga mi embi ma mi har alunu miti bi saada qarnu ga fahatu ga emmi ma alunu men warabboda දීන්ද කෙලුවොන් je දීනු ගතර වරරංගල වන්නන් je දීනු ගලකන් දත්තක වරබුඩ සමාදු කන්දෙන් je আদি දීනු ගා මෙන්න උහුබ්බච්චරිකන් දමහට්ටා වරබුඩ මසයි කුරන් je දීනු ගා ඉල්මු ෆදරම් මසයි කුරන් je ඉස්ලාම් දීන ඛිදමත් කුරුමක අල්ලාහ් එම්මරු හිවඩ ගන්නවා අමල් තහුතරේ ගහිමිලකම් වා කන්තනේ ඉස්ලාම් දීන ඛිදමත් කුරුම් අල්ලාහ් තාලා කීර්ත කුර්ආන් ග වහී කුර්ආන් ග වහනි waman ahsanu qawlan buna bahoy gotong emme heyo mi haki waman ahsanu qawlan baspunu muga emme heyo mi haki Allah ngoni mimman da'a ila Allah maga goal mi haka bur heyo kambudi ka ko jemi buna bahoy te wa amila salih amal ko waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أدينا بنيتي من نايكي مسلم قتبه فريهم مسلم قترين وامي يتيمتي من نايكي إسلام دين انغراد كوي رنگلا ودگنتي من مهري الله مك گوال متي گاينا دمهري الله دي متي كرمٹکا کوم نيوي گينرني الله دي متي كرمٹا کوم فيول گينالني الله دي متي كرمٹا کوم بهن گينا بونني ena gatundiya komme akurang ena ya Allah gadinattaka ema ifadami haka enum haka kinto ibbarwani bima kirtum qur'anu ga miyait hoga hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala galatakunna wara muhim irshad tamhiri asa den deenuga hagguga mi haka nasihaten ibwena emrangal ibarat tamhiri asa wa kirtum qur'anu ರಂಗಳದ್ದೀನ ಬನ್ನಾರೆ ರಂಗಳದ್ದೀನ ಫುರಿಹಮ ಮುಸ್ಲಿಮ ಕವ್ವಾರೆ ದೀನುಗೆ ಎಕ್ಕಮೆ ಕುಫಾನಕ್ಕಮೆ ದೂ ಕೊಲ್ಲಾ ಮಿಯಕನ್ವಾರೆ ಫೋಟುಗೆ ಎಬ್ಬೆಂ ಈಮಾವೆ ಫಾನೆಬ್ಬೆ ಕುಫುರುವಾ ಮಿಯಕನ್ವಾರೆ ತಿವಾಗದಲ ಹಗ್ಗುರಂಗಳ ಫೆನ್ನಂಜಿಹೇನ ಹಮಯಕನಿ ಎತ್ತಂಕೊಳು ಅಡವಹಾಯ ಫಾನೆತ್ತಂಕೊಳು ದೂಕೊನುಲಾರೆ ಸುವಾನದ್ದು ಎಮ ಕಿಹಾ ತನವಸ್ ಮಾನೆಗ್ಗಾಸಮೂತಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ದುಖುಲು ಫಿಸ್ಸಿಲ್ಮಿ ಕಾಫ್ಫ फुरिहम इमाम जमीस्त कुन्ने फुरिहम दीन बन्नार है वला तत्तबियु खुतुवातिश शैतान अदि शैताना गफियावलतक शैताना तियबामि हुन्ना कुरा वस्वास्तक तियबामि हु हेल्लुन तेरी कुर्बन शैताना कुरा मसक्कितक तियबामि हु तबान वार है ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين हम करun الشيطان يكي تيبامي هنا التكاوى بيام بكم وعداوة تلك الشيطان يكي شيطان تبين جنين كتريغا إنسان كتريغا शैतान तिबेन जिन्निंग कतरेगा दी इंसान कतरेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पसुड़ंगे कतुगा इंसान कतरेगा तिबे शैतान मान वक्का वान जिन्निंग कतरेगा तिबे शैतान एक ही बेगन तो हदीस पर बनी तीमन करेगा फान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दारो मायकी जिन्निंग कतरेगा तिबे शैतान तदाने एकम आदम गुदारिंग तरेगा तिबे शैतान तत्तिबेने आदि आऊज़ु कियस एमा कियानु रक्का आऊज़ु की उमाय के जिन्निंग तरेगा तिबे शैतान तद्दे एकम को आदम गुदारिंग इंसान गुदारिंग में तिबे शैतान आदि आऊज़ु अब सलाइनुले आऊज़ु कियस एमियोंगे बतिबे सुबहानल्लाह एमा कियानु रक्का एमा अल्लाह ताला में गवनी शैतान के बहनु हल्लेशे
miyad'umenna eba fene tafaatu eki paadu mihun midina duram mihun genda masai pura eki kahala bismi hawmenna eba fene subhanallah bima waran rakatri bayengai Allah galutahum Allah dina durak gendi muttaka faadu ge waswas tanga mihun ge hittaka wadda faadu ge eki site taga ziyare kurwan min da'waddi Islam dina emihum biiratte hikro masakekko Islam dinu ga adawa itring Islam dina de kolam fadda subhat hutiriya mi ummatu ga mihum hamaru ummatu ga tibe bayakum gendani gengo subhanallah ehem bima Allah taala engawani shaytanu ga bahannu helle kurim midanni hin jinni ge terega sama shaytan tibe fala insanu ge terega smihum magfuraddam masai qura mihum magfuraddam masai qura mihum tibene ema ekama samarwam yangawani warabbul ni'matan hidayil umati hidayil mufu hidayata duradda kanwan tedumaga duradda kanwan tedumauga sabit qaddaba Allah du'a dan jiheni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiha bodaka du'a karo Allah hadrat aballa ei emme ma insana emme Allah hadratan emme taqwawari emme alwari Allah hadratan emme lobedikam bodu insana ei kare gfan sallallahu alaihi wasallam Allah hadrat du'a karo bawani kiha waraka Allahumma ya muqallibal qulub hadwa qulub wa ilah hitang efum mifraj aswa ilah sabbitu qalbi ala dinika iballah dimati mirag hisabitu koddewan dev dina durag gendan tafatu aswas tamihade mihu insanu geterega shaytan ge sifaga tiben subhanallah timayang nege nei shaytan ekkame shaytan nang mihu wani kine shaytan naki waswas de bay himma mihu was ekang erode koleni tafatu waswas ta mihunga hittaka wadda mihunga aqida fasidko islami akhlaqiyat kharab kullange masake qurani dinunga alkan dattaka durag genda ma shaytanun qura masakin mihunga se qurani yahima Allah taala engawani tiaba minang hidayah lima fogadan shaytanun ga baha jinninga terega tibe shaytanun ga bahabas insanun ga terega tibe shaytanun ga bahabas tiaba min helle Allah taala engawani ei kibbeganto ballawadu sawa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atukumul bayyinat faalugum wa hikitat tiaba min hagatan agma fahuga den kasada hingajjekam ga wanam faalugum wa hikita bayyinat faalugum wa hikitan ayasi deenuga kankan rangala saaf wajje hidayah libijje den hidayatum miha kasada kam ga wanam kinabani fa'lamu fahidan nari annallaha azizun hakim hamafra Allah subhanahu wa ta'ala aziz wanda hikmai wanda raskadang ema islam dinuga hidayah libi hidayatum miha ga fatira kasadagen dium hidayata duram miha dium Allah ta'ala kirtan Quran ga wahi qrawni kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim kaifa yahdillahu kinin hiya Allah bayakat tedmu dakwani kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanin iman wa kafiru jibayaka iman wa fahuga dan kafiru jibayaka tedmu guli mu fahuga tedmaga duran jibayaka miskit tahuga barabar rangal namaz khukkutti bifa miskit do kulla faliya bayaka ki hinin hiya Allah den tedmu dakwani wa shahidu anna ar-rasul haqqun adi mihun hekiwi rasulaki haggu be kalekkama Allah ga hadratum wadayagen wajahumul bayyinat mihun ga ta faalu gum wa hekitan ay affahuga tedumagu limu affahuga miha tedumaga duram bidani subhanallah wallahu la yahdil qawmal zalimin an yawirin Allah tedumagu dakkawane ema kirit Quran go rasafu Allah subhanahu wa ta'ala almenna wasjik kurabani wani mi dinu ga rangalati bayami huti besha mi dinu ga sabit war rangalati bayami dinu ga rangalan hifahattar
mi ummatuka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam awminna waki wadagan kurbi mi fahu wasiyatahu tirasannani taraktu fiikum amrayni tiaba mi gutradde kamiddu kollewa hatu man kajeg fa ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada egarangalang hifahatta enti bijjakam gawana duha kus magfur digan udanati man kajeg fa anafa kitab Allah wa sunnati Allah ga fata timan kare gfaan ulubbi ko sunnate ema Allah ga fata Allah ga rasula ga sunnatu ga hifagan tiuma ekare gfaan sallallahu alaihi wasallam nuhanu boda wasi qurwa fa wi hindu alun men kibeto midin de ke dobin wamwi midin ga khandat ta hormai teri ko no hitam wi midin khuri arwam midin taka alun kibeto qurban wamwi Mai Allah subhanahu wa ta'ala ke sariyeng ei dunia ka mustaqbal ka wasgiyam ngana honnan sariyataki Allah ga sariyataka fandu kamen nanna raat kurbiya uni kame banam alun me kibage uni kame gewani miding Allah ni furiham qurbani umatta furiham qudba fani ei mathe dumagu dibijmiha raat kurbiya kamyab ga holoring terega ena begandani dunia ke kandat haki babudi kame दुनिया के दुवस्तफा होगा तिमा भी दुनिया का कुड़ा अमल तो होगा जैसा या कुल मतलब जेन गया मैं दुवस्से बोई तिमा सवाल करवेन तिमा अगर अब्बा की का तो खबर गया बस तिमा के दीन की कुबाया तो तिमा का तो बड़ा के नबी या के कुंबे है तो खबर गई में फरतनस करवेन सवाल तो मिहिर हिसाब फंगत की कुबाया तो यह नहीं मरहलात अल्लाह सुब्हानहु व तआला में की इस्लाम दीन के दो बिवा इस्लाम दीनु के मेहा अलकन तक फरवा तरीवा दीनु के वाजिब तकराय मेहा कन तक हरुम तरीकों हिदा पे हुक्म का लबाश सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक